uko bimeze hariya mu gace ka Minembwe ndetse werekeje ku Ndondo we warutubajije nuvuga ngo ku Ndondo ubu haravuga urugamba nago nyine rwaruvuza ubuhuga n'ubu twatuvugana urugamba ruracarimo aho ejo bundi barwanye karava aho bita mu Mitamba bakubita umwanzi bamwemeza ibeyi babakorera bosiyation barabamanura babagezaho bita mu Buhonde nabo ntibarekera baramukubita umwanzi n'undi waraho bita mu Kajoka baramwohera noneho uyu waranga mu Mitamba niko kumukubita baramwinjiza neza ubu twatuvugana abana basezerano bakaba ari hariya kuri ya musozi n'ubundi babiziba aho ngo baba bati turamumanura tumwemeza ibeyi mpaka tumugejeje neza kwa Mucepe. Ibihe byiza kuri mwe mwese mudukurikira muherereye ahagiye hatandukanye abari mu misozi miremire iwacu muhira muri gakondo iwabo wabeza iwabo w'ibyiza aho tugera tugatekereza ibyiza gusa kandi tukumva imitima iraruhutse. Turi kumwe n'abasore b'Imurenge tugiye kubana mu kiganiro ariko nanone abadukurikira reka nongere mbabwire yuko twongeye kandi twaje kuri Destiny TV1 twari tumaze igihe kitari gito tutabana n'abakurikirana social media ariko kuri uyu munsi twongeye twaje mu kiganiro rero navuga yuko ari icambere tugiye kubana n'imfura z'Imurenge mukunda muri benshi mumenyereye hano kuri iyi social media turi kumwe n'umusore udasanzwe umusore uvuga menshi kandi meza uwo nta wundi ni Rugenza TV1 nanone kandi ari kumwe na Mibunda TV umaze igihe anezeza imitima yanyu kuri kamera turi kumwe na Joshua Entertainment wewe utarakora subscribe kuri izi channel narimvuze abatemberere hanyuma ukore subscribe ku binyamakuru zabo maze ujye ukomeza kubakurikira wumva ibyiza biganje Imurenge unakurikirana n'amakuru agiye atandukanye reka izi mfura mbanze nzikaze muraho neza mfura z'Imurenge nda satani muri no mihanda dukomeje gukorera abantu bosiyation no gukomeza gukubita tugara dukomeje kutugira le twatangiranye kwiya mutugara sizo yabanjije oya noneho uyu muhambirwa yari yaratinze ariko mbere ko tari bamuzi yakoreraga kuri Blessed Family ariko ubu nyine noneho yagarukanye izindi imbaraga ahubwo aradukura kuri social media agire kuturya yanuza ya urabizi ko ari we musi wa mbere kwisi niba ari abahungu nemera kubuye musi Mutabazi mungu abasita nari ko bakunda inyama gusa ariko no mukubwo baracari ku mwanya wa mbere mukuri bateye ubwo ariko utinya umuntu uza utunga yumva umushirira hura gatunga gusinya umutsima gutya uko ari cyaye munzi akamamira ngo wakoza mu kagomba akamuteye ubwo babasita ikindi cya kabiri mwemerera rwose n'umuhanga cyane bigatinda dusaba ko mukora subscribe yagarutse muri no mihanda yabonye to dusiga kuko ni wa mugabo muragana ndimutane mu ndagano nabati no ndabasiga gute tuzonanirwa kurwanisha amasasu tunanirwa ni y'amajambo ko Yesu yadukubitiyemo ibivakanwa nyine rero tukaba natwe tukuyegereje mu kandi kugarutse muri iyi mihanda rwose dusaba abantu bose gukora subscribe share na comment kuri channel yiwe nshasha yisego ni Destiny TV1 ni Destiny TV1 aho mukora subscribe abantu ba Rugenza abantu ba Joshua abantu ba Mibunda nandi macano yose ni muje kuri Destiny TV1 aho ni umuzoza mukurikirana amakuru gatanu kuri gatanu. Yego shuti bavandimwe mudukurikiye bwana Mutabazi yego ijambo rya mbere n'ubukosore ni ryo zina giyo ngiyo no kurivuga byonyine ndikibazo kuko abasaza bazoza bavuga ngo ni mudushiremo wa mwana kwa Zaroti Mashiro Zaroti TV1 oya noneho tuzi ko bavangwa kwa Rugenza baza bamenyaga naho bakurebera nari nshatse kumubwira kugira ngo umusaza azibuka ngo umushake Destiny cyangwa umukecuru bizobagora uzoshira iki abasaza bubu wabite yego Destiny TV1 shuti bavandimwe mwana mudukurikiye mudusanga kuri Destiny TV1 turagira ngo tubabwire ko mugenzi wacu muri ya saga ya Kagara kari mu kuripotinga amacano yari yaragizemo ikibazo nawe cacano yakoreraga yitwa Blessed Family iza gufungwa noneho ko arindira ko izafunguka iza kugira ikibazo ntiyabigifungutse ariko no munsi
umuririmbyi yaravuze ngo iyo nguye ngomba mbyutse abanzaga gutekereza wari ugeze ku bihumbi nimba ari 7 bya subscribers kugira ngo yari mu 9,000 kugira ngo ahere kuri 0 biragoye abanza gusa n'uhundage ariko noneho imbaraga yagarukanye n'ubumenyi yagarukanye biteye ubwoba aba utugara mu murindi tuje ajaje takindi kiri inyuma ikindi abantu bose bafite amakwe MC mwiza ni Mutabazi Etienne turi kumwe hano muzamusanga kuri Destiny kwisi yabari live streaming amafoto meza record video nibagane uwo bita Joshua Entertainment yego hanyuma ukeneye ibironda mu makwe ico bita imyivugo ukubwira ibironda byiza by'inka n'abantu akagutaka waruha ukuvura takitse nawe neza washaka ko bavuga wawe neza mu bukwe imirimo sona nyoko bagukoreye myiza washaka uyikubwira neza nyura kuri Mutabazi Etienne azabavuga abatamika isi bereke isibo nivyo bakoze nibapfe gukora subscribe bakora subscribe aho hose ibyo muzabisangaho hari gihe tuzaganira imyivugo hari gihe tuzaganira uburyo bw'UMC azagenda bigishiriza ibintu byinshi rero bwana Mutabazi kaze na karibu ku mihanda warayidusizeho iranyerera ariko kandi turasa n'abagize amapine akomeye ntitunyerera turahagaze pamba tubamba yego barakoze cyane izi mfura z'Umurenge turi kumwe muri iki kiganiro tugiye kubana ntabwo turi buze gutinda cyangwa ngo tubanze kubakoza hirya no hino ndagira ngo duhite twinjira iki tugaruye nta kindi turifuza gukomeza kuvuganira ubwoko bwacu buri mu kantu ubwoko burengana aho hariya hirya i Burundi igihugu cyose cyahagurutse cumva ko kigomba guhaguruka kubera ubwoko bw'abanyamurenge bafata ingabo zabo ibihumbi bazohereza hariya mu karere bashaka kurimbura ubwoko ngo bakunde babone amabuye y'agaciro ndagira ngo dutangire amakuru arimo avugwa akuru ubunyine kugira ngo abakunzi bacu badukurikira tubahe update ndagira ngo mutangire mutubwira kuri ubunyine uko bimeze kuri ubunyine intambara irakomeye hariya mu misozi miremire y'Umurenge ubwo barwanira kuri .0 ko barahaterera iki abantu batumva .0 niki .0 n'uburinzi bwa FARDC n'abarundi bwa carrière minière yabo iri hariho bita kuri Mugera ubwo hari amatracteur menshi y'abarundi ahaye yimba agatwara amabuye y'agaciro bakaja kuyambukiriza iwabo azaca habiri azaca Buvira andakambukira hehe hano Baraka bakagira na carrière minière iri hariya Imisisi nayo ubunyine baguraga abimvyi binoro barambuka bakazigurishira hehe ibujumbura arico gituma ubona AFC yakoze ku Buvira amahanga arahaguruka nuko bafite stock y'amabuye y'agaciro ari hariya kuri Mugera nandari Imisisi ni ukuvanga abarundi biriya bitero byose badutera n'amadrone ubona bazana ni ukurengera ari amabuye y'agaciro ari hariya tugira ngo dukangurire AFC M23 tunayirangira allo ni mugenda mufate nimubona mufashe Mugera mugafata na Fizi intambara y'abarundi zarangira ico gitondo .0 ntizongera gutera guterwa kwa .0 nuko tracteur zikiri hehe zikiri kuri Mugera mu yandi magambo ushatse kuvuga yuko kuri ubunyine ibitero bagabye ejo n'uyu munsi ibyo bakomeje kugaba hariya kuri .0 no kugira ngo badistrere bano bacu barimo bamanuka bagana kuri Mugera bari bazi ko ngo bamarutse inzira na Gihere batinya ko abantu bamanuka inzira kwa Murima ni Gatanda ikananda bakaje kuri Mugera bagara kuri Mugera bakababurijemwo ibyo abarundi byose bikaba bibaye futi rero turakangurira AFC M23 kugenda igafata hari nifata hari izabibaciye amaboko haruzugwa nagifite amaboko izabibananije cyane urakoze cyane nongera kunganira mugenzi wanje kuri ako kantu ndagira ngo mbwire badukurikiye bose kwisi .0 niyo miriri strategique yonyine hariya muri Mwaye Plateau naho Plateau kugeza ubu nyine nimwamubona impamba abarundi babisukiranya ijoro n'igitondo amanywa nijoro nubwo bafite ko baravuga ngo nituramuka tubuze hariya kuri Mugera nituramuka tubuze n'ubundi na Misisi bizoba birangiye urugamba ruzoba rubaye fini termine urugamba rw'abarundi ruzorangirira Baraka
nubona bafashe Baraka ni fini abarundi batagifite access yo kugera kuri Mugera na hariya Mrs. bizabirangira dusaba AFC M23 ni mufate Mugera mufate na Misisi umurundi bye bye vacances bye bye Nyakatsi. Dukomeza guha update abadukurikira twarimo tuvuga kuri rwa ruhande rwa Fizi noneho tugarutse noneho kuri iki gihande c'Indondo iho kuri ubu nyine byaba bihagaze gute? Yego uko bimeze turasaba abantu bose dukurikira cyane abantu bari hariya bari Mombasa mutwitege niyinga tuzoba turi Mombasa rwose abaturage bose ba Mombasa tuzohurire Mombasa ku cyumweru hatabuze numwe muzoba mukoze uko bimeze hariya mu gace ka Minembwe ndetse werekeje ku Ndondo we warutubajije nuvuga ngo ku Ndondo ubu haravuga urugamba nago unyine rwaruvuza ubuhuga n'ubu twatuvugana urugamba ruracarimo aho ejo bundi barwanye Karava aho bita mu Mitamba bakubita umwanzi bamwemeza ibeyi babakorera position barabamanura babagezaho bita mu Buhonde nabo ntibarekera kubita umwanzi nundi waraho bita mu Kajoka baramwohera noneho uyu warahanga mu Mitamba niko kumukubita baramwinjiza neza ubu twatuvugana abana bayisezerano bakaba ari hariya kuri uriya musozi n'ubundi babiziba aho ngo babavuga ati turamumanura tumwemeza ibeyi impaka tumugeje neza kwa Mucepe Ibuvira. Ayo niyo makuru kuba dukurikirana uko niko bimeze. Situation geographique yari kumeze ukuvuga ngo yugeze kuwa bisiba uburangije ikibira cyose habasigaye kumumanura ukamwitsa hari kwika umumanura kuri Mugaja umwinjiza kajya Mabenge no kuvuga ngo ubunyine abapfu babo ko barakambakamba bagera kajya Mabenge kandi tukaba hari tangazo twabonye rya AFC M23 ryanyuze ku wita kwa Oscar Barinda yaravuze ngo kubera ugushotora kwa FRDC n'abambari babo aho tuzongera gufata tituzohava yego. Hanyuma ndagira ngo tuze gufatikanya tunenga tugaya izi nkora maraso z'abanyamurenge zikomeza kwifatikanya n'umwanzi ndagira ngo muntegere neza intera hamwe zagiye muri kira gihugu hashize imyaka n'imyaniko kuri ubu nyine zafasha abana babo n'abuzukuruza ziratreninga mu kugirira nabi abanyamurenge i Burundi bufashe ibihumbi n'ibihumbi by'abasirikare bamwe batera imisozi y'Indondo abandi bagana inzira y'Ifizi abandi barunzi Buvira ariko uyu munsi tukaba tukirimo tubona abahungu b'abanyamurenge bakora n'inama na leta y'u Burundi ndetse na leta ya Kongo kubu nyine wo bita Kongoro mwaramubonye cyo ndi yambaye akabutura alo kapitula Kongoro ubwo leta ya Kinshasa yamuhaye ibihumbi 10 by'amadolari byo kuza gusura ngo abaturage basigaye hariya Uvira Kongoro ahita hamagara abajenesi ati ahubwo ni musenye n'ibyari bisigaye niwe wabakanguriye kuvuga ngo abazalendo bakubite bari abagabo babagirire nabi nabo bongere bahunge amafaranga ubu nyine Kongoro tuyatuvugana kare yasangira n'uwo bitwa Mbayahaga ubundi babasangira yego ndimwabonye aho bari ko barasangira ayo mafaranga yari gufasha impunzi yazavuga iwe yavuye Kinshasa avuga ati ngiye Buvira ndahamagara bari mu Kamanyura n'abari Buvira batahe ayo mafaranga bafasha washika kubita ku iposhe niyo nibwo yari kwaje kugenda kifotoreza Makobora ngo agiye gusura abaturage ba Makobora akongera akagaruka ubu nyine tuyatuvugana ari Burundi yambaye akabutura karaguma kurya ibyo bihumbi n'ibihumbi yazanye yambaye kilo Eshwe bazatekereza yuko izi ntera hamwe zifitiye ishaka ryo kugira ngo bakomeze kwica bene wabo arabizi neza ko atari byo ariko Yuda yarazi ko bagiye kwica Yesu ariko akomeza umutima baramufata Yuda yarazi ko nibafata Yesu bamwica ariko akomeza umutima aramugambana kugeza Yesu agiye kumusara barabambwa icyo atarazi ntiyarazi ko azuka cyo kimwe nayo Kongoro kugambanira abanyamurenge no kubagirira nabi wazagira ngo niko kurangiza abanyamurenge bagashiraho ariko icyo tazi ko umunsi umwe tuzatabara tukarabagirana Kongoro atakivugwa yego. Urakoze cyane reka dushimire intore z'imurenge abasore batwirwaneho bakomeje kwitwara neza muri ruya rugamba aho kugeza kuri ubu ejo bundi bahanuye indege ya drone ejo bongera guhanura iyindi Rugenza wababwira iki kuri uyu munsi nanone n'abajene mama n'abajene mama n'abaje amadubu intare da salam
nkuko mugenzi wanje nkuko ari gukomeza kubaza umunyamakuru bigatinda wari waratinze twari tugukumbuye agataho ariko Imana ishimwe ko ikugaruje nagucika intege nubwo hata watuponde kama misumari hakuna kurudi nyuma tutapambana hadi mwisho tutapigana na tutapigana na tutashinda hii vita na ninajua ya kwamba tutamiliki hawa watu bila kuwaguza na ninajua ya kwamba tutawapiga na tutawachaji hata na kuwaondoa milimani kwetu. Amakuru nukuri nuko abana b'Eti Sezerano bamaze guhanura drone zigera kuri 3 kandi muri karagace gusa kari ya Pwezero nubundi ni kiriya Pwezero gabaye Pwezero sikindi Pwezero ni kiriya mwamubona ko barareba bakavuga ati Imana yanje ko barasenga ati Pwezero iramusivuyemo akacu karabakarangiye umukene arabasubiye kuba nyakabwana umukene arabashobora kuba mutindi nyakujya nubundi ndavuga Leta Burundi nukuvuga ngo rero nico babari bakavuga ati no naho ba Kongoro na Monsetsa bacu Kongoro yagize ibibazo byinshi yagize isura mbi arongeragira n'umutima mubi nukuvuga ngo ni nkubwire gute ibibi byamu iwe noneho ibibi we byitugatugiye kuri we byose Kongoro yoja mu ninga kwa kundi ara akanyamaswa bita ngo ni chauve-souris buriya ndikaza kabarirwa muri mamifere ndikabarirwa n'ubundi no muri antofere ndikabarirwa n'ubundi no kuri haba antofere muri weze nayizi wacu ngaha bize mugatenga cyangwa ese wabuze ngo nikarangaze nukuvuga ngo nukuvuga ngo ndikabarirwa muri mamifere kandi kuriya uzi kukagira amabere ndikongera ndikabarirwa no muri ntuza no muri hari mamifere akaba niye indiko nibagiye indi niyari yitwa gutewa haje se wari umwarimu wiri gubesha abantu ngo wize zoology oyaye udisiwe mwarimu kurambaza kuryo zubaza ibyuzi tasone nukuvuga ngo mwadukurikiranye umva baraza kudusubira ku bantu bize zoology uyu wacu usanze yazagaroga abantu nuko uko bimeze niko Kongoro nawe ameze buriya sinzi aho twamufata sinzi aho twamufata yoja mu babembe yo umubembe kujya asa nabo yoja mu banyamurenge yovuga ikinyamurenge kuko nico gusa yoja mu bashi kwamubwira ngo numushi yoja mu bapfurero nukuvuga ngo isura iwe no kwicwa ndiyo kwicwa uko yo kuyoberanya kose azizo ndimi gusa yo ushuka ntawo mukeka nico kibazo twagize ariko kandi barakorera ubusa imurenge hazubako kandi ni wacu hazubaho n'ibyacu bizobaho bizanga byakunda twiteguye intsinzi y'imurenge kandi aho tuzongera kwivuga imyato abana bagakinambuce. urakoze cyane turacafite Imana y'imurenge itarigera na rimwe idutererana kandi n'ubundi ntizigera idutererana kandi turi kumwe na twirwaneho ikorana n'iyo Mana y'imurenge igenda idufasha muri byose. Hanyuma mu kuza kugenda dusoza ikiganiro ndagira ngo bwana Mibunda hari ijambo njewe ntaza nkunda gusoza ntavuze. Hari abantu batitanze ngo baje ku rugamba baje ku mututu ariko kuri ubu nyine bakaba bari mu kwanga no kwitanga mu buryo bw'ubushobozi kandi babufite. Abo bantu twasoza tubabwira iki? Imana yabwiye Mordecai yabwiye Esther ati nutatugirira neza ngo turengerwe ubu nyine ico twizeye neza n'isezerano dufite Imana izarengera abanyisiraheli kandi utagize mu ruhare kandi barengerwe. Ariko icari ciza wari kuturengera kuko position Imana yagushizemo nukugira ngo ugire gute ngo uzagira bufasha. Buriya mutabaze nkubwira n'abandi bose badukurikiye nubona Imana iguhaye ubushobozi izabigugiza igicucu aho abantu bakubiswe n'izuba bazoza bakugamamo. Ariko nubona ubaye Imana ikugiza igicucu wamara ntubeco yama babazahunguka usigare uhagaze uri inkokore. Ico twagira ngo tubwira abo bantu mu byukuri urugamba rugwanwa n'inzira nyinshi rugwanwa kuri front line. Turakangurira abasore bafite imbaraga kuje kurwana urugamba front line rugwanwa n'ubushobozi ubushobozi bw'amafaranga abakomeretse bakavurwa abari ku rugamba bakarya bakambara ntarwane ngo asubire kuje guhinga mu murima ngo aje gutema igisambu no ari ku rugamba ari ku muheto nawe fata ibyari bisigaye
ari nabyo tuhatubwira abantu bambarara aho hari umusore wazanye igitekerezo kivuga ngo bakore twirwana muri education ayicisha mu baciyamani barayemera ariko akaba gifite imbogamizi z'abapasitori bavuga ngo uno munsi ku cyumweru murabizi ko nabwo abanyamurenge tuba twavuye mu mirimo gupagasa dufite igikorwa cya twirwana muri education umupasiteri akamavuga ngo haje ngo umushitsi ngo uvuye ngo uvuye ngo uvuye muri Kenya swate ngo haje nkarwiyereka swate haje kandi undi wari wose rwekazamo naruguma kuzerera noneho rwiyereka ntaha yaje ariko abana barakereza ku ishuri cyane kandi bano bavuga butumwa bose bavana bakaja i Buganda nukuri kw'Imana yo mujuru dusenga ntabanyabyaha baza bakiza nukuja kuramutsa bene wabo bamara bagashaka sadaka yivuga butumwa barabaza baje Rwanda uzugira ngo bavuga butumwa uzugenda i Rwanda wewe utararangije kaminuza uzigisha injiri irutiya professeur Dr Masengo tishoboka taje ntuzivuga butumuje kubwiriza hari ico uzugenda nugutarama mu buzine munezerwe bakubite mu ifaranga ukubita iposhe ugaruke nugupagasa kimwe nukundi cyo gituma baza rimwe na rimwe bahanura ibinyoma kugira ngo babashe kubona maramuko ariko si kuri bose ni kuri bamwe ico tugira ngo tubwire abantu bose impamvu yose uzobona igutumuja kwitambika mu kurwanya umugambi wa twirwana muri education uzayibwire ngo daimoni hunga waduteye tugana ku musozo turasaba abantu bose yewe n'ababagiye amatambi mu buryo bwa reconciliation ndavuga utugara narimo nsesa bagenzi banje ukuntu kano gacurama ako bitashofisi rukundu gateye nubwo ngo buri agacurama narimo ngusesa ntabwo kaza kabagwa muri mamifere kuko narimo mbivuga ndikabagwa n'ubundi no muri herbivore ndikabagwa n'ubundi no muyo bita carnivore nubwo ngo ibyo byose kabibamo kandi dufite abantu batwihishemo si batwigwaneho sakagara ariko hose bakagenda baconganisha mbese babuzaho bafatwa muri societe niba mesera umwe biyerekana uvuga ngo nibura akagara widetermine uzubwira umuntu ngo nakagara kamambwa ngo sha ngo nawe ngo nanyoko nakagara niki gitutse kubera iki nibindi bikorerwa gwihishwa umuntu wanamuje nawe kuriya yanamurwa kubera indama habona ariko ndagira mumbwira abantu bose badukurikirana hirya no hino mwe mutwumva ni dumesera umwe tuvuganira ubwoko tuvuganire hamwe turebere hamwe turi bene nyakivuruga kivurugira mu canze kimwe turi bene nyamuntu umwe turi mugongo mugari waduhetse imurenge hatubyaye dusaba na reconciliation abantu bose mwebwe mwagiye nabi ni mureba isi yayigana tuvuge nditwo kwicwa n'amahingo natwe ubwacu tugire n'ubundi na leta mbi yatumaze ngo natwe ubwacu tugire kumarana nituba umuntu umwe tuvugere hamwe kugira ngo ejo imurenge n'ubundi tuzoharagwe twese bamwe ndibazohunga amahoro tuyagezemo. Murakoze cyane abantu rwose babizirikane kandi bumve ko ari by'agaciro ko urugamba rugwanwa mu buryo butandukanye abari kuri flow barwane ku giti cyabo abari hano abatanga amafaranga bayatange abashoboye kwandika bandike abashoboye kuvuga kuri social media nk'izi bavuge kuko n'umwanzi nizo nzira agenda akoresha hari abagenda bacura ibintu by'amapropaganda bagenda bavuga mu buryo butandukanye twebwe rero nitwicara gusa tugaceceka ntaho tuzagera ibyo uvuze uravuze ngo nibyo ubwanzi buzakoresha ari byo Patrick Muyayi umuvugizi wa leta ya Kongo yarayagiye muri prison ndolo aje gushakamwo elema shasha ziza kuri kamera zitari biriya bikanje ko bamenyereye noneho bazi ko bashiraho ingoto bashiraho iterabwoba yego bashiraho ingoto bashiraho iterabwoba bavuge bereka amahanga ngo dore leta ni nziza ariko kandi amahanga n'abanyabwenge ukuye muri prison ukamutegeka yovuga iki aravuga uko ushaka ariko kandi namara kwisanzura azagaragaza ukuri. Tugana ku musozo mu nkundira dushimire aba basore Mibunda TV ndetse na Rugenza TV na Joshua Entertainment bakomeje kudufasha ku buhanga bw'ibyuma nanone kandi namwe tubashimira mwe mwese mwadukurikiye tubifuriza ibihe byiza mwakoze cyane kuganira natwe. Sawa nawe amahoro y'Imana bane natwe murakoze cyane yego bye